Ayan, padasunti nga ilipas ang imong kabayalanan nga basahin namin nga text messages. Ayan, dispensary nyo, Apo Karuba, Apo ka-idol. Ito talagang oren and may talagang adunay iti texters tayo tatangala. Domingo, ken kadagiti naglabas. Iso nga dagitihan mi. Mabasa ti text na, I get better luck. Padasin tayo next week. Ayan. Ken, aside from that, ado pa yung iti message tayo dito Facebook, Apo. Ayan, so nga, dispensary nyo, ulitin mo iti tumawat iti dispensar, talagang haming kabalan nga basahin namin. Ako na nangarod, danin bag, although you, mga idol, pahikan tayo man, Jai, Mr. Louie, Mr. Ano, alpas na tayo, dahil ito yan. From Bong Blas, of Bacolod, Kawayan City. May sapay ko na hi. Ulitin na, ulit text. Kablaawa man, agito ibisita mi, dito'y sipat, si Wilma Pascua at Rosen Vargas, kini Boss Marjorie, kani request man, iti kantang tagay, it's me, Nenita Sullivan, thank you mga idol. And another one, agor ka. Okay, naimbangal tayo amin, kablaaw man ti Family Sullivan, ken Badungon, Filimi. Kuya request man, iti tagay, para kadagiti agdingdingeg. And last text message, last ko ado pa hindi nakapilang ang last nga basahe kiti dito yung kanito. From J. Sales na embag nga malamyo idol, pakikablaaw yuman, ni Glenda Cabaldo nga tagapalanan, agyaman ak idol, pakiplay man di kanta nga maghihintay ako agyaman ak idol. Anak ko na nata. Ni Rose G. Fendorf, watching from Arizona, USA, na embanggal daw ti Domingo, karuba? Kablawag man namin nga kapamilya kagayam ko dyan San Fernando City, laon nyo, nagyaman ak unay, karuba! Konada pay ni Oncol Cuesta. Good PM po, watching from Athens, Greece. Okay. Ating paragas man jay Pasko di balasi butaaw. Okay, sino? Aida. From Aida. Okay, Pasko di balasi butaaw. Okay, kanta ito tanto uso da ito yan. Okay, Rod. Our very own song, written and music and words by yours truly. Recorded under FDD Production. Vocals, John Mark Pastor. Sound Engineer, Jun Sarianes. Adda para kinitatang kenana, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre ya awanak den na, mapuno ako kinaawan ko dita, napno kong kahuni aya, nga binukel ti iliw ken rigat, umnuntun nga tawaganda, day tawet aginalduyo kanya. Naligay ti Paskuak titoy, awan ubing at tumarayutoy, awan misa ti galayo ken burluloy, awan noche buena kinagkerkerol, ngemadat puso mi ti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, no mangyagmit ti mekti pamilya. Aldaw pa nagbakasyon, daytoyen di aldaw ngantay agtitipon, Pasko ang kompleto ti pamilya, jak amuno kat nung tuday ta, ngem itagan anus tay payla, adda Pasko urewanak dita, tay kahungaim patulod ko
Subadan iyo iti tawag kung Paskwa. Naliday ti Paskuak ditoy, awan uping at tumarayutoy, awan misa di galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkeran, ngemadak puso mi ti Paskuak, no tumag anak ken asawa. Kaslamet ten nadakam dita, numangeg mekti pamilya. Naliday ti Paskuak ditoy, awan uping at tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkeron, ngemadak puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa. Kaslamet ten nadakam dita, no mangyeg mekti pamilya. At ating message naman ng Evangeline. Kindly, basa ang barok. Naimbangal daw mga idol, saan kami mat nagkitan ken Jason oray rabi gamin kat adamot activity dan next time. Addan to kuma extra day pang lakwatsa. Uwan nga rod man ng Evangeline. Ayan, kaya ko kumamang ang mamit na kadati barok. Ayan, we still have 5 more minutes. Iso nga, dagitayan tabi na basa nga kablao balo. Abu, rugyan ta ang kisayan talaga nga duda. Kunana, watching from Kuwait. Walang Cheta Mendoza. Kunaman ni Marjoy Verdadero, isa po lang man boyfriend ko. Haha, di karoproban ni Jam Mark man. Wala naman. Mark. Larigat na po, biro. Kasta ka aduti nagkapuanan ti kamuro talaga yan. Pang berbiro kanta nga ta apo aya. Nga maglalo nga ako mabiro kanta kasta kasingpat nga openg. Hali. May isa nga napudno nga malamyo, Kuya Idol, kablao man ni Apong Mi, ni Arsenia Acacio, ni Father ko nga ni Romel Acacio, nga agtis mananti kayo. Ni kabsat ko nga ni Gian, Ralph Amir, at Ashiers. It's me, at anak mo nga bulata, o paki-request man tayo sunata nga sirok ti pandiling. Thanks, Idol, and more power. Konana. More power. Hi, kung na lang mo, na sosyal. Ano title na jelas nga kinantayo mga kuya? Paskwa sa J. Balasi Udaaw. Yes, original song iti FDD. Hello, Uncle Ron Zipagan. Yes, he's watching and he will be judging. Damdama, yan ti Search for Ilocano Idol 2019. Ang tabayan na dandanin, apo, dandanin. Okay, may ulit-ulitin da. Apo, hangkos basahin din kaya idwa ti text na o pati text na tini. Okay, hi good PM mga idol, kablaawan man ni Papa Mingani Jose nga agluluto ti si Dami ken ni Madam Rosa nga busy nga agugugas ti layakan to anak ko nga ni Maricel. Request ko man da Ilocano nyo ti Sukisok. Thanks po, it's me Joy Marie ti Fulud na Kabulwan, Villaverde, Nueva Vizcaya. Nga po anak ka na di dyan Sukisok, Sulinak. Ayan, so let's do this one as requested by our listeners. Apo, di taman na Nueva Vizcaya talaga gamit nga. Hanak ko mamamating talaga nga nangagami apo nga manipod. Ibiyahe mi di last night. Manipod Ramon Isabela diretso apo yung gana jay ano manan Banawe down to basta di part ngagpapan asa nagbuntokan. Di lang nga napukaw kasi naunag di buntok. Naunagan. Tingat di nababan. But then the GNT mountainous portion na wherein agbibiyahe kami, naglawag apo ti signal iti IFM. Ngarod, kadagiti lugar nga sulsulanek apo, kabanbantayan. Dahil iti Ilocano version may iti Sukisok.
kelan kinagpaiswanan nga no agbiyahe kami lugan ni lumaglag tong nakataltaltag masapul na napigsa ti makina taado ti pasang at akalsada madalanan ti adu alik kaong gobyerno umay kayo kad tumulong intay kat sulbaran narararami parikot mi inkay kad aksyonan dakkel met kit di atiyaman mi opisyales nga agserserbi ti ili talyawen mi ti inda sakripisyo mangsugdal ken agbirok iti pundo kalsada kumakat kumintas gayat mi kumamet mapadas ti agbiyahit naging awa nakarelax tay saan ngagpagpat karigat ngemadanget kit di sagabasi panagduras gapot agsangpet a project bantayan tapno di may tantantan para burna pagsayaatan Ti itad na. Nagigil mo mga minaya mo. uray awan tandan mayat latta umili at dada makipagmaynaysa idaton dat oras ken pigsa sindablat ti umay agobra no adda man bilang ti pumanaw agsubli at tumalyaw kultura ken tradisyon di mapukang awan adayo no kayat mo ti tumanaw kanayon pamagbaga ni nanang ko anak ko din kadilip-lipatan uray no sa dinot pakadanunan lagi pang tuy lugar anak gapuan uray no sa dinot pakadanunan lagi pang tuy lugar ang naggapo